Pozdrav ljudi, u današnjem klipu radit ćemo balistički sistem kratkog dometa 9M79.U. Balistički sistem kratkog dometa sa oznakom 9M79.U. Ovaj sistem je razvijen 1972. godine, pa je 1973. godine ušao u sastav pešadijskih pukova. Namena ovog raketnog sistema jeste uništavanje najvažnijih protivničkih objekta kao što su raketni položaji, aerodromi, komadna mesta, PVO položaji, artiljerijska baterija. Ovaj raketni sistem nosi NATO ime kodnu oznaku SS-21 Scarab-A. .U. Ovaj sistem ima 3 vrste na raspolaganju bojevih glava. Ima nuklearne 5 do 150 kiltona, visoko eksplozivni fragmentnu i kasetnu bojevu glavu, nalazi se na točkašu ZIL 375 brzine 60 km na putu. Domet iznosi točke u 120 km. Moguće je da promaši do 10 metara. Unapređena varijanta točke označena je sa 9M79M1.U pod NATO nazivom SS-21 Scarab-B. Serijski proizvod počeo je 1973. godine, pa je u sastavu naoružanja vojske Rusije ušao 1976. godine. U ratovima je .U bio u Čečeniji, naročito za udar bojevita u rejonu Bamuta. Cilj je bio baza oružja i utvrđena pozicija terorista. Cilj koordinati bili su kao rezultati kosmičarskog izviđanja. 1999. godine Ukrajinci pogrešno pustili .U sa poligona Gončarovskih prema 130 km udaljenog ka severu Kijeva. Raketa odstupila od kursa i u 15 časova popodne pogodila zgradu Broveri, probila 9 sprata i poginule su 3 osobe i ranjene su 59 osobe. Na sreću, raketa nije bila osnažena bojeglovkom, inače bi bilo ono što ne bi trebalo. U avgustu isto sa Iskanderom zajedno korišćeni su .U u Gruzijskom ratu. To bi to bilo ljudi u današnjem klipu. Ako vam se klip svideo, lajkujte ga, subscribeujte ga, ako nije dislike. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu i veliki pozdrav.